حي على الفلاح Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalam Allah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adana Allahu mina biddati wad dalala ayyuhal muslimun. Mga palangan sing kami hapagagama. Muna-muna hitokbal na to insa taud-taud pagsarang sukul fatuhan na to Rabbul Alamin. Amuin masi-masi kita niyo hiyan ugaraan sin Allahu Ta'ala nikmat lagi in mga nikmat. Dan habang sa lago-lago amunain nadawhat sin ummat ini ummat uling zaman amuin hambu kita niyo di haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin agama Islam. Salawat iban salam papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababan niya yari kita ni masih halikusan sin agama Islam amin agama sababan niya nahambok kita niyo sababan niya halom kita niyo sa lago-lago ni imat o iruun na sa lago-lago ni imat amo inadawhat sin ummat huling zaman amo inyari katuin agama Islam agama sin Allahu Ta'ala labay piaglugtuan piasawa kato sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga palangan sing kami pag-agama in zaman na itong wihaon zaman aming pag-iyanon bang in Muslim asal-asal simiha na sadya kawayan sin Allahu Ta'ala amo na imbita sin Allah Ta'ala sing Quran bang in Muslim simiha na hapapa na kawayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an waktu mahiluhala na sadya sa adapun bang in Muslim yaon day panindog niya hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon day panindog niya biasim panindog sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atu mahinang gawa di atu mahinang sasaw
tumtuman na to din mga baita kato sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ya'is minkum fasayara ikhtilafan kasira. Sadaka Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman na kauna labi luban hajaman bihaun bang ingkita namugbog dah kabayan sin Allahu Ta'ala ingkatan hijut kahibal talabi luban pag ibarat sing kita tumaalok maon hapag agama di na ini iinu-inuhun sinamhuk muslim di na ini mahinang problema sinamhuk muslim sabab asal-asal na magjato mawaya kita man sindi maawon na sadya impagtungka kalihanta simbang sa muslim sa tungtumun na to haulong ibang kasi sintuhan na to Rabbul Alamin wala kita ni iyawam lagi wala kita no piasaran asal-asal kuno jumat imparkala in pagtungka kalihanta simbang sa muslim subay kita no di lumayo do nakabayan sin Allahu Ta'ala subay kita no di lumayo do nakabayan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in pagjato hajaman na to bayaon ubos niya payatarang kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal-asal susungun buhi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iiyan nakato piapasampay nakato piapasawa nakato in hajaman susungun maawon impagtungka kalihantara simbang sa muslim paggaing kita na nga kung nag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala nagnabiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simple da ingkabayang kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa ar-rasyidin bang maawon in pagtungka kali labi luba na hajaman tabayaon simpul dah hiugso na to maun impag-agama na to maun pakabayan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin pakabayan si mga unong khulafa ar-rasyidin in pag-agama sing kita mga palongang sing kami ha pag-agama dan ang mga masdar puunan pangawaan na to pag-agama Quran iban sunnah labay ha paghambuukan ijtima si mga sila salaful ummah sa tumtuman na to in den ha mga source sambatan simbasa sababan inden ha mga sababan hikapaghambuok na to paghambuok simbang sa muslim iban si mga sababan niya amoy iniingaton na to maniw tiyo kawaon na to hawak to ini den ha mga sa lago-lago kalagihan sin ummat ini labi luba na hajaman bihaon in paghambuok sinbang sa muslim hajaman bihaon belasin agi in pagtungka kali ini in pagpulak kanat ini ubus na ini beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ubus na ini beta kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa simagawa in kera salisin ummat inilang sin Allah subhanahu wa ta'ala inna hadi ummatukum ummatu wahida wa inna rabbakum fa'budun lang sin Tuhan na to Rabbul Alamin sabon na to in ummat ini ummat niyo labi luba na hajaman ini ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatu wahida in pagyanon ummatu wahida tumtuman na to mga palongasing kami pag-agama amuin mga sila na maugbog hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hakabayan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kita niyo in hadis sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hati ko marihapar singkitan niura lang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah. Dihay ni panagnaan siyamua sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatantan umatku yadkhuluna jannah, ay makasud sila surga, ay pasurun sila panuno surga. Illa man aba, si magawa piyagmalengkan si Nabi natong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun din ang mga ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi mabaya sumud surga. Hadi pa kita niyo makasud matong palamasing kami pag-agama. Impagyan ng ummah hadis ini lagi in ummah nawagi sa nagduwa. Aun sa pag-iyanon long si mga ulama nato ummatun ijaba, aun sa pag-iyan ummatud dawah. Hadis ini long si mga kaulamaan nato impagyanon ummat di amin ummatun ijaba. Unim pagyanon ummatun ijaba, ummat nananayma sinuno panawag-tawag kabayaan sin Allahu Ta'ala, ummat nananayma panawag-tawag sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amini matan ummat syabut sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bangin ummat hadaman ini miyagadda wala da simiha kabayan sin Allahu Ta'ala habayt alam sin Quran. Bangin ummat ini wala da simiha kabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunaya unin ummat biyaita kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummat niya pasurun sin Allah Ta'ala pamjin surga. Sa si magawa aun din ang mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi maba sumud surga. Hangka na nangasubo mga sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah. Maka inu-inu pag iyanon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bataon hati Muslim dahil mga ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi maba sumud surga. Nayasubo si mga sahabat, hisulong na ya Rasulullah, inda na mga ummat mo hindi maba sumud surga. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisusi magtaat kaku, man ata'ani dakhala jannah, hisusi magtaat kaku, magtaat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunayan din ang mga umat ko pasurun sin Allah Ta'ala paramsim surga. Wa man asani faqad abah, hisusi nagmaksiyat kaku, impagyan magmaksiyat di ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin simiha gumuwa, di mamagbog, di magtamasuk hakabayan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni mga palungasing kami hapag-agama, impamando kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin, hapuas kebaita si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalin ummat niya uno, mapulakkan at mabahagi sa amurakuman impag-iyanon ummat hambuok amo ay nanayma sin panawag-tawag si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahambok hadis si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tabtariku ummati ila salasi wa sab'ina firqah. Hasusungon long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabahagi in ummat ko pakapiton tagto ka bahagi. Biat tuin tawid sin ummat. Sa si magawa long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kapiton tagdua tumpukan amunin tumpukan amun makasud palam sila pinaka jahannam. Hambuk dah dari mga tumpukan lepas hasiksa sin Nabi mo, hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pasurun sin Allah para sin surga. Amuna impag-iyanon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi washabi. Amuret tuin salamat. At na
Hisiusun simingud, imupi, hakakahinang hapamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kakahinang si mga sahabat niya, amoriat to mga umat pagyanon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamat hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mga palangon sing kami hapag-agama, in karasalinia, impiangayo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, haayat niya hasuratu Imran long sin Allahu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Indakan kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin, wa'tasimu bihablillah, panggayunggong kamu halubit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning pagyan halubit sin Allah ta'ala, amuna in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, baita na halab sin Quran, iban baita kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hindi katukatan, bihablillahi jami'a wala tafarraku, iban ayaw ka magpulak kanat. Bang inbang sa Muslim na maugbuga kawan sin Allahu ta'ala, bang in umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyandig na yung kabuhi niya maun pakabayan sin Allahu ta'ala. Pakabayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto-tanto di siya mabulakay, di siya mapulak kanat. In ahlu sunnah wal jamaah, mga palangasing kami hapag-agama Islam, yukadimuna nakal minal akal, piapauna nila bang uning kabayaan sin Allahu ta'ala habay tahlam sin Quran, iban piauna nila bang uning kabayaan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piauna nila din hauno din hakal. Nangkan na bang in Muslim yaunda siya masing-masing na mawagbuha kabayan sin Allahu ta'ala, iban kabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna ya uning pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ummatu wahida, umat hambuok, nahambuk doon hakabayaan sin Allahu ta'ala, nahambuk doon hakabayaan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan mga sababan, mga palangon sing kami hapag-agama, in ittihadul muslimin, in paghamok simbang sa muslim mataud. Sabuton na to dan mga sabab doon subay mahambuok in bangsa muslim. Imbanda kato si mga kaulamaan, muna at tamassuku bil Qur'ani was sunnah. In sabab mahambuok kita niyo roon, in kita niyo bangsa muslim, umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in suway na to bugbugan magtamassuk hakbay tasin Allahu ta'ala halam sing Quran niya, iban magtamassuk hasunna si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Long si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati, rawahu Hakim wa sahahu Albani. Long si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biring ko na kanyo inuno indua perkala, fa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, bang nyo bogbugan long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paminmin kato si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pusaka sa lago-lago binin si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binin ha ummat niya tiranan ubat sa lago-lago, kuno nisa adlaw zaman masa tahun, in mapulakkan at in zaman ini in ummat ini wiru unda ubat niya long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang mawapat na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal na baita kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapulak kanat na sadya. Kasi magawa imbin kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in piagwaris kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ubat sa lagu-lagu binin ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu ba'di abada, di na kamu malang salama-lama mapuas ka matay kawapat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Allah wa sunnati, amuna ing kitab amuna ing Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunnah sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hasobiyat to wirun kahanggawan sing kita banghatong sing pag-agama, iban sinunong pag-ibadat ta Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian mga palang sing kami hapag-agama, lang Umar ibn Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun ajana Allahul Islam. Lang Umar radhiyallahu an, kita niyo na ini in kauman manusia azan Allah bil Islam, magsabab sin agama Islam amo impiag agamahan nato darawgan sa lagu-lagu kato tanyo sa meta yari kita niyo halom agama likusan sin agama amin agama wayrun na duga ing taymawon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat maling ka naman in agama Islam. Hikaruan niya din mga wasiyat sin mga kaulamaan nato de mga asbab ittihadul muslimin imhambuok in bangsa muslim al-ikhlas lillahi wa sidqun niyah, in subay kita ni magtulos ikhlas lillah pa Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno na inuno in hinangon nato in paghambuok di ini tumindog labi lupa na hatong sinuno masalihu dunyawiyah, hikareyo simpag nuno simpag dunyata tumtumon na to inda na mga sa lagu-lagu sababan puunan in matay masin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat na to, amo na yung ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban bunnalun na to, bang unuin niyat na to. Hangka na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat niya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Amo yan din ang mga sababan. Banggitan nyo tulos ikhlas da pag-agama na to. Dihay ni mahambuk in bangsa muslim, doon hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikato wasiyat si mga ulama na to dan ang mga sababan mahambuk in bangsa muslim mga palang-sing kami hapag-agama, nasrul mahabba wa tasamuh bainal muslimin. Dan ang mga sababan mahambuk in bangsa muslim, nasrul mahabba, hi-share na to, hipakita na to, bisan pa meron problema sa bangsa muslim, bisan pa magkarok ka in umat ini, hipakita na to habang sa muslim, hatay manghud na to bangsa muslim, ing kita niyo na hambuk, ing kita niyo nagkasilasa. Wattasamu bainal muslimin, iban in bangsa muslim subay ukab inatay niya, in pangatayan niya, misam paberin ing kasaan dusa sintay manghud niya, masi ukab tiyatay maanaya ampun na inuno impadusan sintay manghud niya. Tumtumun na to in hadis si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hadisun muttafaqun alaih. Lang si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum ay bukun sampurna impag-iman, bukun cukup impag-iman inhambuk din kani umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sahingga lasahun na intay mangud niya biya simpaglasa na uno ginuhabaran niya, bihat tu subay impangatan simbang sa muslim. In kasaan in dusa asal na sadya kita manusia magkalawang magkasa sa inuyan singkatan tan pakaradyan yung sud na to pa Allah Ta'ala pakaban sin Allah Ta'ala pa Quran, iban pa hadis sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mga palangon sing kami hapag agama den ha mga sugpat maniu-tiyo hambuk hadis Nabi Muhammad atau kan kaptangan si Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudu ba'dahu ba'da. Biasa sambatan misam paberin in problema sin bangsa muslim min umat ini tumtumun na to dan mga wasiat kaptangan sin mga ulama na to hambok na roon kaptangan Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudu ba'dahu ba'da. Bang in kita matan beriman nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala suwaira di maig in pag-iyan kalbunyan biya kita na sa pantong bay yasuddu ba'duhum ba'da magtabang-tabangi hambok pahambuk in biasin agi pagpulak kanat asal amunin in tabiat sunnah kauniya na ini di nini no kaiwasan ta sa bilang in kita nag-agama Islam nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron mulirapat bang aun problema sin bangsa muslim suwayra mahinang problema sinambok no tay manghud ng muslim bang nagkarukan intay manghud na muslim suwayra in hambok muslim magkarukan natay manghud na muslim biat tim pag iyanon mga palangon sing kami pag-agama Islam kaya napusan niya dan mga sababan mahambuk in bangsa muslim long si mga ulama na to arruju ila ulama'i rabbaniin in hiwalik na to in pakarajaan na to pamanga sila kaulamaan na to dahon na kamo iban simbaran ko haparkala biha umbiakato hiyang la na to ha mga ulama na to sila in aula makaingat sila in aula bang magdihil ubat kaubatan nila rad sa pamita parkala si mga kaulamaan na to na yan wasiatan kimbaran ko ando ayaw mo na kita niyo magpataod bisa sa social media bang aun kita na to nagjato hajaman tabiyaon hawla na to yang la na to nasadya pa mga ulama na to mamarahin na inhumundong nasadya kita niyo imyaka to sibilyan anak murid ayaw na kita ni manudsud haparkala sin nagjato bihaon yang la na to nasadya pa mga ulama na to amo na yan sababan mahambok kita niyo murah-murahan mga palangon sing kami pag-agama in ini hati kumare sa lago-lago hikmat in mahambuok in bangsa muslim ilai kalimatillah in tuminnog in kalima la ilaha illallah kalau ini magsama-sama kita ni mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pakamdosong kita niyo doon hapanindog hakabayan sin Allah Ta'ala iban hakabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kita niyo salamat labiluba na salamat in mga kaulamaan na to pangayon na to pa Allah Ta'ala murah-murahan in sila mahambuk in sila halong parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amin ya rabbal alamin Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma dalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة